dosta mirno, bilo je, osnovni utisak je da je na ulicama Beograda bio zaista veliki broj policajaca. Pored svake važnije institucije bili su policajci pod punom opremom za razvijenje demonstracije i zaista njihovo prisustvo je već ulivalo nadu da ovoga puta nećemo možda vidjeti ono što smo vidjeli do sada. A prvo su demonstranti počeli da pale baklje. Da li u tom trenutku neko od političara Srpske radikalne stranke koji su bili na Bini pokušao da smiri demonstrante? Negde oko 8:30 miting je tada već uveliko trajao i zaista je bilo puno govornika. Jedna grupa demonstranata negde u centru te mase počela je da peva pesme, da traži svi u napad, da pali baklje i da čuli su se tada veći topovski udari. A onda jesu reagovali predstavnici Srpske radikalne stranke koji su govorili za govornicom i Dragan Todorović, zamenik predsednika, nekoliko puta izašao i zamolio demonstrante da mirno i dostojanstveno ovaj skup protekne. Međutim, ta centralna grupa ispostavila se bila jedan deo od onih ljudi koji su kasnije u negde oko 8:50 već počeli znatno ozbiljnije da ugrožavaju javni red i mir. A naš kolega Đorđe Kostić bio je u epicentru sukoba koji se nastavi u ulici Kneza Miloša u Takovskoj i bulevaru Kralja Aleksandra. Pa vidimo šta je on zabeležio. Grupa huligana koji sve vreme bila na mitingu oko 20 sati i 40 minuta organizovano je ušla u ulicu Kneza Miloša. Njih 50-ak odmah je napalo grupu policajaca koja je stajala kod ambasade Turske. Nakon par minuta u pomoć pripadnicima Beogradske brigade došle su druge kolege koje su huligane potom proterali u Pionirski park. Letele su kamenice, daski i drugi predmeti kojima su uglavnom mlađi muškarci sa kapuljačama gađali policiju. Posle par minuta huligani su razbijeni u nekoliko manjih grupa. Na ulici predstavnice je tada izašla mobilna ekipa žandarmerije koja je preostale nasilnike potisnula ka Palati Albanija. Sa tog mesta policija preuzela kontrolu, a tada je počelo privođenje. Samo pre nereda policija je privela preko 70 osoba, a taj broj prema posljednjim informacijama prešao je 150. Sa nama je dalje Aleksandar Miladinović koji je pratio proteste i